egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabingelela bangcwele bonke. Nginomyalezo okonfirma osokwenzeka kwabaningi uNkulunkulu ukhulumile ngesiprofeto. Ngizogcizelela ukuthi isikhathi sokumfuna uJehova lo lesi aze anise imvula yakhe yokulunga, aze enze iJerusalema ebeliyinhlekisa libe indumiso yakhe. Kunamandla amakhulu emthandazweni. Ake sithandazele umyalezo babona amandla onke egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu engcwele ukuthi noma kunje Nkosi yami emhlabeni, as long sisekhona njengemandla lakho, siukhanya kwezwe, siusawuti wezwe. Uthe abantu bami ababizwa ngegama lami bezithoba bafuna ubuso bami, bavume isono sabo, ngiyozwa mina ngisezulwini ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwi labo. uNkulunkulu namandla onke awukaguquki namhlanje. uNkulunkulu engcwele siyimpendulo. Nkosi yami, impendulo ayikho ku-politicians, impendulo ayikho uNkulunkulu engcwele kuyicebi, impendulo ayikho kwabantu abahlakaniphile balomhlaba, kodwa impendulo Nkosi yami uyibeke Nkosi yami ebandleni lakho. Athi uJakobe Nkosi yami mayibeke itshe phezu kwendawo ayekade ecamele kuyo, wabona izulu livuleka, wabona isikhwelo sisuka emhlabeni sezulwini, wabona ingilosi ezinyukayo zehlayo. uNkulunkulu engcwele wathi le ndawo isango lezulu, wabiza indawo ngokuthi iBethel. uNkulunkulu engcwele ukuthi indlu kaNkulunkulu. Siyabonga Nkosi ukuthi indlu kaNkulunkulu eyibandla uNkulunkulu engcwele isango lezulu, izinto ezisuka ezulwini zize emhlabeni zifikele ebandleni eliyisango lezulu. uNkulunkulu engcwele khuluma ke Nkosi yami, yebo lo myalezo Nkosi yami ophuthumayo kulo ibandla lakho uJesu Kristu Nkosi yethu, amen. Ngithanda ukuqonga isibindi ibandla, it's a prophetic message le, ukuthi sibekwe ngokwaziwa uNkulunkulu usihlelile emaphakadeni ukuthi kulesi sikhathi ekufanele sibe kuso this generation siseve uNkulunkulu kule generation enje. Wasibeka esabela umusa ukuthi sibe namandla okubhekana nama-challenges of this time. Ingangathi ngoba umusa uNkulunkulu asinike wona, amandla uNkulunkulu asinike wona anele ukuthi sikwazi ukubhekana nalophu uhlobo lo-challenge. Senze inkonzo uNkulunkulu asibizele yona yokuma esikhaleni, senze inkonzo uNkulunkulu asibizele yona yokunxusa. Singamanxusa, singama-intercessors, singama-ambassadors ezulu. Simele izulu emhlabeni as intercessors and priests, simele umhlaba ezulwini. Now isikhathi lesi uNkulunkulu asimisile ukuthi ngalesikhathi sobe sibambe impondo ze-altare, sobe i-altare livuselelwe. Already uMoya Ngcwele usekhulume kaningi indlela eziningi, abaprofeti bangabapostoli ngoMoya Ngcwele nangezwi lakhe kulesikhathi esiphila kuso. Already imithandazo yabangcwele iyenyuka ngamandla angumangaliso, ivuthamela ngabomlilo imikhuleko abangcwele, and ibuya nenkazimulo engumangaliso, ibuya nokududuma kwezulu, ibuya nezimpendulo. uNkulunkulu ophendula ngomlilo, uNkulunkulu oyindoda yempi, uNkulunkulu oyinkosi yokuthula, uNkulunkulu owenza izinto ezingenokwenzeka ngokwabantu, ongahlulwa lutho. uNkulunkulu esimkhonzayo unamandla angumangaliso. Imikhuleko iyabonakala iyenzeka futhi konke okwenzakalayo sikubona okunye kuyimpendulo yemikhuleko. uNkulunkulu-ke umanga kuyonakala kanti kuyalunga. Kwabe ngathi kuyonakala uJosefa mangabe abafowabo bemfaka emgodini bemdayisela amamidiyani emdayisela eGibhithe, umkaPontifaro accuser ngendlela eronge, wangena ejele, kanti konke lokhu ngama-stepping stones kuyamkhokhelela to the fulfillment yephupho uNkulunkulu ambonisa lona lokuthi uzokhothanyelwa egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. So izinto zonke izilonkosi lethu zisebenzelana kube ukulunga kulabo abamthanda uNkulunkulu nababizwa ngokwecebo lakhe. Siyamthanda uNkulunkulu ngoba wasithanda kuqala, siyamthanda futhi sibizwe ngokwecebo lakhe. uNkulunkulu unecebo ngathi, so yonke into enzakalayo kufanele siyibuke ngeso likaNkulunkulu, siyibuke ngeso elipositive. Noma ngathi izinto ziyanyakaza ngoba beshilo ukuthi usazozamazamisa amazulu, azamazamise
umhlaba nolwandle asamazamise izizwe yonke into ukuze lapha encwadini amaHebheru ithi kuze kuvele izinto ezisesisekelweni nezingekho esisekelweni zivele kuzobonakala makufika ukuzamazama umhlaba ungakhelwanga esisekelweni esiyiso esinguKristu esiyintando kaNkulunkulu esingama principles kaNkulunkulu kuyanyakaziswa abangamethembi uNkulunkulu bazonyakaza kulesikhathi esiphila kuso now njengebandla ke sinikwe mandate enkulu sinikwe irresponsibility enkulu ukuba sikhuleke izwi lenkosi lithi kuqala kuko konke so kusho ukuthi very important item uma sihlangene singabantwana baNkulunkulu siyibandla lakhe kuqala kuko konke siyaliwe it's a command from the Lord ukuthi ukukhuleka kwethu nokunxusa kwethu nokubonga kwenzelwe abantu bonke singakhethi abasithandayo nabasithandayo abahle nababi abamnyama nabamhlophe sikhulekele wonke umuntu abakholwa nabangakholwa sibakhulekele bonke lesi sikhathi esimiso uNkulunkulu ukuthi sikhuleke ngaso lithi izwi lenkosi ke sikhulekele nabo bonke abasekungameni amakhosi nabasezikhundleni sikhuleke sikumoya sikhuleke ngomoya ngoba masikhuleka ngaphandle kaMoya Ngcwele sokhuluma imdanti sokhuluma esikubonayo sokhuluma esikuzwayo sokhuluma esikufilishayo kuma feelings ethu sokhuluma ama feelings siyeke kuba prophetic emthandazweni isikhathi lesi sokuthandaza sikumoya sigcwalisiwe ngamandla kaMoya Ngcwele owazi ingqondo kaNkulunkulu owazi ukuthi uNkulunkulu ufuna sithandaze ini yes esikhathini esinjena esimnyama esinje lethi izwi lenkosi uNkulunkulu ngesikhathi umhlaba zamazama futhi lapha kuHagayi I think chapter 2 from verse 5 lapha ethi nakhona uzozamazamisa okwesikhashana azamazamise amazulu azamazamise umhlaba nezizwe and then agcwalise indlu yakhe ngenkazimulo isona isikhathi senkazimulo yankulu le isikhathi esinjengalesi uma ngathi kumnyama kakhulu emhlabeni laba abakukhanya ukukhanya kwaba kuya kuba brighter and brighter by a moment after moment isikhathi lesi sokuba ibandla liqale ngamandla libe passionate libe prevailing emthandazweni uyazi umthandazo unamandla njengalo esithandaza kuye kuyadependa ukuthi ukholo lwethu likuyiphi level uma sikhuleka kuNkulunkulu ngoba uyena ozophendula ngoba uyena futhi oseyalile kuzokwenzeka ngamandla avela kuye athi ke uPaul mayiqedela siqhubeka nendaba ethi bonke esibakhulekelayo umphumela ovelayo ukuthi sihlale kahle ngokuthula ngesizotha nangumesaba uNkulunkulu but those are the means the end lithi iBhayibheli lapha before sifike kwi-end result yonke into eyenzakala uma sikhuleka uthi uNkulunkulu kuhle masikwenza lokho kuyabongeka emehlweni umsindisi wethu inkosi yethu uJesu Kristu othanda abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazeni eqiniso lesi sikhathi ke manje sokukhuleka sikhuleke ngekhathi zonke sikhuleke as warriors sikhuleke as priest sikhuleke as abantwana baNkulunkulu sikhuleke as amakhosi ngoba emthandazweni singamakhosi senza ama declarations siya command ama situations siya prophesy phezu kwezimo sithi makwenzeke ngalendlela uNkulunkulu athanda bakwenze ngayo and kubalekile ukuthi sazi ukuthi emthandazweni uthe uJesu mayetshela abafundi bakhe athi not manikhuleka nithi baba wethu sezulwini malingcoliswe igama lakho umbuso wakho mawufike now ikabili lendlela ukuthandaza amare lo mbuso ukufika kwawo kukabili kukhona ukufika kwawo ngevangeli kukhona ukufika kwawo ngesecond coming of Jesus Christ kukhona ukufika kwawo ngemikhuleko yabangcwele bekhulekela ukuthi kubonakale uNkulunkulu abantu besindiswa and as abantu besindiswa umbuso kaNkulunkulu uya ngokwanda phezulu komhlaba ukwanda kwabantu abasindiswayo kwanda umbuso lithi iBhayibheli singumbuso kaNkulunkulu and singababusi bakaNkulunkulu nabapriesti it is lonkosi ke makukuhle kunjalo masikhuleka kubongeka futhi ekubonga uNkulunkulu lethi iBhayibheli uthanda bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso injongo enkulu ukuthi sikhulekele isimo esikhona emhlabeni sikhulekele even uhulumeni sikhulekele abantu bonke sikhulekele
sonke isimo esikhona uma sibona isimo esingekho right simemezele ukukhuleka laphethu uJesu Kristu khona sesishilo ukuthi umbuso wakho mawufike sithi intando yakho mayenzeke emhlabeni njengoba yenzeka emazulwini. Now lonto isemandleni umkhuleko webandla ngoba kunezinto ezingeke zenzeke ibandla lingakhulekanga sikhuleke noma kubiza ukuthi sizile nokudla isikhathi lesi bazalwane ngizoyithini esinobungcipheko isikhathi lesi esibi isikhathi futhi esihle kulo ibandla sinobungozi sona kodwa ibandla uma lithatha indawo yalo ngaso lesikhathi esinje uNkulunkulu uyaze uzokhazimuliswa lithi izilonkosi ke lapha noGayi uNkulunkulu uyogcwalisa ibandla lakhe ngenkazimulo. This is a time for an uncommon manifestation of the glory of God emhlabeni as never before, and it is lonkosi arise and shine, vuka ukhanye because ukhanya wakho kufikile nenkazimulo kaJehova yehlele phezu kwakho. Athi uJesu inkazimulo onginike yona ngibanikele yona, haleluya, ukuze babe munye. Nkosi yami lesikhathi isikhathi sokuba ibandla kaNkulunkulu likhanye ngendlela engakazibone ibandla isikhathi lesikuthi ibandla libe senkazimulweni uNkulunkulu abuyise inkazimulo yakhe phezu kwebandla. Lethi izilonkosi ke izizwe ke zizobonakala ke zisondele ekukhanyeni as we rise up and shine. Ziza ekukhanyeni namakhosi eza enkazimulweni. Isikhathi senkazimulo yebandla akusona isikhathi manje sokugodola, akusona isikhathi sokwesaba isimo esikhona kodwa isikhathi sokuthatha full advantage yesimo esikhona. Ukugula kaLazaro izilonkosi lithi kwakungekho bubi obenzekile kodwa kwakukuthi indodana kaNkulunkulu adunyiswe ngendodana yakhe. Lithi izilonkosi esebikela uJesu Kristu ukuthi uLazaro uyagula wadelay uJesu akangaresponda quickly kwaze wafa uLazaro wangcwatshwa futhi Lazaro zazini izinsuku engcwatshiwe wafika uJesu sezizini izinsuku engcwatshiwe esonakele nasemzimbeni kodwa uNkulunkulu ngoJesu Kristu kwabonakala ukuthi ufike at the nick of time ngoba kuyisikhathi esimiswe uNkulunkulu. Kunekhathi ezimiswa abantu kunekhathi ezimiswa ezihamba ngokwendalo uNkulunkulu ayidalile kodwa kunekhathi zakhe ezihlelwa uyena. Wafika uJesu ngesikhathi sekubonakala ukuthi seku too late. Uma ubheka emhlabeni ungathi ukuthandaza kwebandla is too late. It's like the things are getting out of hand kodwa uNkulunkulu who is in control, uNkulunkulu ohlele esihlalweni sakhe somusa, uNkulunkulu ombuso wakhe awunakunyakaziswa. Nathi singaba lo mbuso ongenawunyakaziswa siyithemba ngenxa kaKristu ngaphakathi ithemba lenkazimulo. Siyithemba lomhlaba usebunyameni uthi uMongcwele ngoIsaya ethi mayikhuluma athi phamisa amehlo ubone njengoba ukhanya nje njengoba inkazimulo kaJehova iphezu kwakho phamisa amehlo ubone umhlaba wonke ugumukelwe isigayigayi sobumnyama. Umuntu uyabheka umntwana kaNkulunkulu uyabona ukuthi umhlaba ukhungethwe isigayigayi sobumnyama. Now it's the time. The grace is sufficient. The anointing is upon us, and the word of God is within us. And Jesus Christ, in His name, is with us, is in us, and we are led by the power of the Holy Spirit. Ayikho into esiyidingayo ukuze umthandazo wethu ube namandla ngaphezu kwalezi ukusebenzisa lezi zinto uNkulunkulu asesinike zona. Isikhathi sesiyiso lesi. If it is not late now, kubalekile ukuthi njengebandla sikhuleke ngekhathi zonke sikhuleke umkhuleko wethu unyakazise amazulu nomhlaba. Umkhuleko wethu ube umkhuleko obuya nezimpendulo. Isikhathi lesi sokuthi simfune uNkulunkulu esenokufumana simbize eseseduze. Isikhathi lesi somkhuleko oprophetic, somkhuleko obuya nama results, somkhuleko owenza into ezinkulu ezingenakwenzeka ngokwabantu. Hallelujah. I release the anointing, special anointing to pray. I release special grace to pray. I release special passion to pray right now egameni kaJesu Kristu. And your prayer will hit the target. Lomthandazo enguzwayo right now in my spirit. Umthandazo oveza inkazimulo kaNkulunkulu. Njengokugula kaLazaro. It is likaNkulunkulu. The end result was for the glory of God
to be manifested through his son. Inkazimulo kaNkulunkulu ibonakale ngendodana yakhe uJesu Kristu. Ngempela ke noma ekhuluma noMartha uthi angishongo na ukumokholo uzobona inkazimulo. And kubalekile ukuthi siwazi ama ingredients enza umkhuleko wethu ube powerful. Enye into ebalekile ukuthi sazi ukuthi uma sithandaza senza authorization for the intervention yezulu. Ukuthi izulu lize emhlabeni zosilamulela. Ukuze izulu lithi lempa kusiyona yendo kaJehova kufanele sithandaze. Ukuze uNkulunkulu athi ngikuzwile ukhala kwabo ngabona ukuhlupheka kwabo ngiyalwazi usingakho ngehlile kuba ngibakhulule esandleni sikaFaro ngibase ezweni engalifungela oyise. Ukuze uNkulunkulu anyakaze emazulwini makezwe isikhalo sethu ezwe izwi from down there emhlabeni, ngoba sinikwe igunya sinikwe authority ukuthi si-authorize intervention yasezulwini. Izulu kunezinto ezingeke zilenze emhlabeni ingazange abasemhlabeni basho something to heaven, basho something to the one who is seated on the throne. Isikhathi lesi sokuthi ukukhuleka kwethu kungabi religious, ukukhuleka kwethu kungabi ngama-rituals, kungabi uwenza nje ukuthi siyathandaza ngoba kuyathandazwa vele, kodwa sithandaza umthandazo wempi, sithandaza umthandazo wokushintsha izimo, sithandaza umthandazo wokuthi si-enforce i-defeat kuSathane, sithandaza umthandazo okhulula isizwe, sithandaza umthandazo o-replace i-kingdom of darkness kungene i-kingdom of God. Njengoba kuthiwa sithi masithanda sithi thy kingdom come, sithandaza umthandazo owenza uNkulunkulu aphendule ngomlilo. Hallelujah. Sithandaza umthandazo owenza uNkulunkulu athi lempi from now on ngoba you prayed about it akuseyona inseku kaJehova, nina imani. Hallelujah. Nibone ukusindiswa kaJehova. Athi laphana ngumlomo kaMoses, fear not, stand still and see the salvation of the Lord. And kubalekile kuma ingredients omthandazo onamandla ngoba kuthiwa umthandazo olungileyo unamandla kakhulu uyanqoba. Ama ingredients, some of the ingredients ngengizisho zonke ukuthi kubalekile sibe nobudlelwano noNkulunkulu ukuze sikwazi ngomoya kaKristu phakathi kwethu sithi Abba Baba, and sikhuleke konke sikukhulekelayo. I-pin code yomthandazo wethu is the name of Jesus. If we ask anything in the name of Jesus and that name there is authority, sikucela utho ngegama likaJesu uNkulunkulu uyasiphendula. And kubalekile ukuthi sikhuleke ngomoya. Umoya oyingcwele uyasisiza ebuthakathakeni bethu ngoba sikwazi ukukhuleka kodwa umoya oyingcwele uyasisiza. Sithandaza umthandazo, sizithandaze nangolwimi olungafundwanga ingqondo yethu, sikhuleke ngakho konke ukukhuleka, sikhuleka ngekhathi zonke ngesineke nangokunxusa. Enye into ebalulekile ukukhuleka according to the will of God. Sikhuleke lithi iBhayibheli masicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa, masazi ukuthi uyasizwa sesinakho esicelayo. And sikhuleke sifake ifaith emthandazweni. Emthandazweni masithandaza sithandaze by faith, because faith is ready to receive the results zokuthandaza kwethu, because God is a rewarder of them that diligently seek him. Umthandazo uyibandla lise-Labour Ward, kodwa i-prayerlessness ibandla lise-ICU. Uma ibandla likhuleka, enye into ebalulekile ukuthi we must prepare our heart to seek the Lord. And kubalulekile ukuthi masimfuna uNkulunkulu sikhuleka senze sure ukuthi inhliziyo zethu zimhlophe, senza sure ukuthi sine fellowship enhle positionally enhle noNkulunkulu, and inhliziyo zethu sifafaziwe ngegazi kaJesu. Bonke abanalelo themba lokuthi mayibona bazofana bayihlambulula. And kubalekile ukuthi siye ngenhliziyo evumayo, siye ngama motives avela kuMongcwele, ukuthi uJesu Kristu manihlala kimi namazwi ami ehlala kini ngiyocela noma yini nginenzele. Now isikhathi esiphila kuso uNkulunkulu ngesikhathi sikhuleka singaphazanyiswa ukuthi sakhulekela le kwenzeka le, ngoba uNkulunkulu kusebenza kwakhe ku mysterious. Lithi izilonkosi wamazisa uMose indlela zakhe, wamazisa uIsrael izenzo zakhe. Now as abantwana bakaNkulunkulu balekile ukuthi siqonde indlela zaNkulunkulu ngoba ziphakamele indlela zabantu. Imicabango yakhe njalo iphakamele njengamazulu ephakamele umhlaba. Sikhuleke bazalwane isikhathi lesi, and I can feel in my spirit a very powerful move of God that has never been seen. All these storms around are a typical sign yokuthi God is about to intervene, but God cannot take that step until ibandla likhuleke, lingene kwi-priestly ministry, lingene as intercessors, lingene as watchmen set upon the walls, lingene as ibutho likaKristu, sibambe emkhathini, sibambe emoyeni, because thina sibambene
asibambene nenyama negazi kodwa asibambene nemoya egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Isikhathi lesi sokumfuna uNkulunkulu azanise imvulo yakhe yokulunga phezu komhlaba. Isikhathi sokumfuna uNkulunkulu aze intervene and the devil must be where he belongs. Indawo yakhe iphansi kwenyawo zethu egameni kaJesu Kristu. Ake sikhuleke babona amandla onke, siyabonga uNkulunkulu engcwele njengebandla lakho egameni kaJesu Kristu. Isikhathi sokufuna wena, isikhathi sokuhlala ezinyaweni zakho, isikhathi Nkosi yami sokubamba i-altar, bawungcwele the horns of the altar, the powers of the altar. Isikhathi sokuthi Nkosi yami singene kwingcwele ngcwele ngegazi likaJesu Kristu eliyi-passage to the holy of holies. Isikhathi sokumfuna uNkulunkulu, isikhathi lesi sokuhlala ezinyaweni zakhe, sikhuleke ngomoya nangeqiniso. Isikhathi sokukhuleka umkhuleko oyimpi ohlaselayo, oyisikhali sikamoya which is mighty through God to the pulling down every stronghold, every principalities, every powers, every imagination is destroyed, every work of the devil is destroyed. Konke usathana kuplanile sibamba ngisho ukuchitha kwegazi, sibamba lonke uhlobo lwezinto ezingekho eplanini nasentandweni yakho. Uthe umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhileyo kulo. Lo mhlaba ungokaJehova, including our country, including other countries lapho izinto zenzeka khona. Noma ngazamazama kube nje, uma sikhuleka konke kuzoba nomphumela omuhle egcineni. Ukufa kaJesu Kristu kwakubonakala ngathi yebo iyanqotshwa yasezulwini impi, kanti ngakho ukufa kwakhe uyamnqoba lo namandla okufa uSathane. Sinjalo ezasezulwini zisebenza ngendlela efihlakele. Babona amandla onke ibandla lakho lesakhuleka. Umakoti wewundle khuleka, abapriest basezulwini bekhuleka. Wena uyaphendula, uthembisile wathi Nkosi yami uyophendula. Uthe ngibize ngosuku lenhlupheko, mina ngiyokukhulula. Wena ungidumise, uthi ngibize ngikuphendule, ngikubonise into efihlakele ezinkulu ezifihlakele ongazazi. Isikhathi lesi sokubona izinto ezinkulu ebeyifihlakele ebesingasazi. Isikhathi lesi sokunyakazisa bawona amandla onke umhlaba uNkulunkulu ongcwele. Yebo Nkosi yami, ngezwi lomkhuleko amandla ethu makhulu, sisemadolweni, sicontrola isimo emadolweni. Nkosi yami, we rule and reign, we dominate, we decree and declare, we cast, we command, we cast out every devil egameni kaJesu Kristu. We paralyze, we reverse iplan kaSathane. Konke uSathane aplanile akanamandla egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Thina abathengwe ngegazi, thina abanqoba uSathane ngalo igazi, thina esingena kwingcwele ngcwele ngalo igazi, and minister and serve a living God. Onembeza bethu behlanjululiwe emsebenzini efileyo ngegama likaJesu Kristu. Sithatha isibindi, sithatha igunya usinike lona, sithatha amandla usinike wona, ngoba lamandla usebenze ngawo uvusa uJesu kwabafileyo. As we pray, we unleash, we release lamandla siyaqala manje enza umsebenzi. Sibona ingilosi zezulu eziministerisha kulabo abadla ifa lokusindiswa, seziyaqala ziyanyakaza zenza umsebenzi. NjengoDaniel owakhuleka, yabuya impendulo yengilosi, yabhajwa ingilosi emkhathini, kwaphuma uMikhayeli, yabhodloka umkhathi, yafika impendulo. Sithandaza umthandazo oqhatha impi yasemazulwini egameni kaJesu Kristu. We can visualize ingilosi zehla zenyuka egameni kaJesu Kristu, egameni kaJesu Kristu, the Prince of Persia, eyolona demoni eli-responsible for each and every country. Siyaleketula esihlalweni elihleli kuso. uJesu Kristu inkosi phezulu kithi South Africa. uJesu uyabusa, makwenzeke intando yakhe esikukhulekelayo ukuthi kwenzeke intando. Uthe izulu lakho uthanda bonke abantu basindiswe, bafinyelele ekulazini iqiniso. Anything that is not of your will, anything that is not found in your plan concerning our country, mayingaphumeleli egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Beka kithi ukukhuleka ngekhathi zonke, beka kithi ukuhlala ezwini lakho ngekhathi zonke. Sikhuleke ngokwentando yakho, sikhuleke under the anointing and the power of the Holy Spirit. Sikhuleke a prophetic prayer, sikhuleke sigcwele umlilo kaMongcwele, sikhuleke sibasiwe ngamandla kaMongcwele. Athi uJohane uzonibhaphathisa ngomoya nangomlilo. Siyalidinga lolo bhaphathiso ekhathini ezinje, lapho sibhaphathiswa ngomoya ongcwele nangomlilo, umlilo wePentecost owehlela phezu kwabantwana bakho. Haleluya, belindile
inhliziyo ngebekhuleka wehla uMongcwele kwangathi isishingishane somoya kwabonakala izilimi zomlilo phezu kwalo nalo. That's what we need these days. We need the fire of the Holy Spirit so that when we speak, hallelujah, your words are becoming fire. Lapho sikhuluma khona at the sound of our voices egameni kaJesu Kristu waseNazaretha, Nkosi yami, leyo ndawo esikhuluma kuyo ibe zinkuni umlilo kaJehova bahle ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga siyibandla lakho isikhathi lesi sokuthandaza kwenzeka izinto ezinkulu, eyake yankulu imvuselelo esiqalile, eyakhula iharvest, eyake yankulu iharvest esiqalile. Bawona amadlonke izinto ezintshontshiwe ebandleni lakho ziyabuyela, kubuyela even the gift of the Spirit, the fruit of the Spirit, kubuyela iholiness ebandleni, kubuyela izinto. There is repentance that is going on right now. Ibandla liyazihlambulula, ibandla lifundiso bakho linehanga, ibandla Nkosi yami linyukela kuwe, uthema libuyela kuwe nawe uyobuyela kulo. Ibandla liyazihlambulula, liyazingcwalisa, ibandla lifuna ubuso bakho liyalulangazelela izinto zaphezulu, ngoba njengoba uJesu ebuya uzolanda ibandla elingenasici engelambimbi, ibandla elikhazimulayo, ibandla uzazimisele lona, liyibandla eliphelele egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Sithatha amandla, usigcinile Nkosi, wasigcina Nkosi yami, izimo zikhona, zifo zikhona, wasigcina, ubathathe ngoba sekufika isikhathi, kodwa usinika amagunya, wasinika amandla phezu kofezela nenyoka, phezu kwezifo, phezu kweqalekiso, phezu kwazo zonke izinto, phezu kwayo yonke imisebenzi kaSathane. Sikho nesisodwa isikhali esilolelwa abangcwele esiyophumelela. Lokho kuyifa labangcwele bakhe egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Everyone obiza igama likaJesu Kristu makabe semandleni angakaze awezwe. You are doing a new thing right now egameni kaJesu Kristu. Siyabonga Baba ukuthi kuyenzeka egameni kaJesu Kristu. Sizwa amandla ehlela phezu kwethu, amandla obuqhawe, amandla Nkosi yami, haleluya, enza umsebenzi omkhulu empilweni zethu right now egameni kaJesu Kristu. Siyabonga ukuthi sekwenzekile. Sinesibindi njengonyama, njengoba izwi lakho uthi ababi bayabaleka bengaxoshwa umuntu, kodwa abalungileyo banesibindi njengonyama. We can feel that, we can sense and perceive that boldness that is upon us, injected by the power of the Holy Spirit. Angabikho sifo, angabikho coronavirus, angabikho lutho olunamandla phezu kwethu, angabikho demon, angabikho siqalekiso, angabikho mthakathi, haleluya, ngegama likaJesu Kristu oluzoba namandla phezu kwebandla elakhelwe phezu kwedwala, idwala lenguKristu. The gates of hell cannot prevail against the church. Baba siyabonga, in Jesus name, amen and amen.